Kurdên Rusya yan Sovyeta berê bi coşeke mezin xwedî li çanda Kurdî derdikevin, got ev serê 2 salan e ew Festîvala Filmên Kurdî li Mosko li dar dixin, di 29 Hezîranê ta 16 Tîrmehê Festîvala duyemîn ya Mosko wê berdewam bike. Rêvebera vê festîvalê Gulîzer Gerdenzerî bi rêka Skype niha mêvana bernama Heft Reng e. Gulîzer Gerdenzerî gelek spas bo beşdarîbûna te bernama Heft Reng. روز باش بري هر تشتي بيروز به فستيفالا و يا دويمين فستيفالا فيلمين كردي لموسكو دستي وساغ به توكو ريفبرا في فستيفالي متخوازن هنا كي زانياريا لسر في فستيفالي فستيفال وتشاوا هم بريد بن اف تجربات دويمين زور زحمتي هنا از باور دكم هناك ميواني ونكاري مباهاتانا هنا كي ترونيه بين سر في صالي فستيفالا يا موسكو چاوا بريفه دچه و دست پێکری نها و حیانی 16 تیرمهê berdewam bike. gelek spas erî festîvalê me duh dest pê bû se 2 heftê em ê vê festîvalê derbas bikin û 5-4 fîlm bi festîvalê de bejdar biye. Vê salê competition heye competition û 3 fîlm kete competition 4 nominasyonu. Issa ji 12 film ketiye panorama û 12 film ketiye on repeat section. Belê. Belê ji bo we em bêjin yani hûn bi serê xwe dikin, bi tena xwe dikin. Hûn çawa karin rêveberiya wê bikin, rêveberiya vê festîvalê bikin. Em dizanin hûn mêvana vexwendî vê festîvalê em bêjin kar û xebatên wekî dinê amadekirina sînema ji bo wana kesin hene piştgiriya vê festîvalê girtine em bêjin ji hikûmetê yan jî kesên xwebexş yan jî ji aliyekî saziyekê got alîkariya vê festîvalê bike? Belê vê salê bame heye ne tenê kompanya me birçî dizên grup sponsora vê salê sponsorê me biye Royal Alip Gazizevich Royal Alip ev bavê zînê ye û issa jî Wezîreta Şandê Kurdistanê jî bûye sponsorê me. Belê. Belê ji bo filma ez dixwazim hinekî werim ser filma jî. Filmê te got 5-4 film beşdar dibin. Filmê we bi tevayî Kurdî ne ya filmê biyanî jî tê de hene bi zimanê din we beşdar kir ya giş Kurdî ne? Tenê filmek zimanê Rûsî li tamam zimanê Kurdî ne. Tamam Belê. filmê Kurdî ne. Film hûn çawa dineqînin filmê xwe Gulîzer yanî li ser çi ava dibe? Kualîtiya film em bêjin başbûna film di aliyê rexnê de yan jî film çîroka wê yan jî em bêjin derhîneriya wê filmên xelat wergirtine çawa hûn filmê xwe kom dikin? Ev sinematografî ya Kurda bonamet tiştekî nû ye û em me sefekirî kengê nomination min hebe em ê komîteyê de hilbijartinê hilbin û nêzîkî 5 merî ketibûn komîtê de hilbijartinê û evana van filma beşdarî programa me kirin. Belê. Îsal jî we filmê xwe yanî em bêjin festîvala xwe we bi navê hunermend û derhînerê Kurd Yilmaz Gunê we nîşan daye. Çima Yilmaz Gunê? Em bêjin Yilmaz Gunê demek dûm û dirêj naskirî jî tiştekî sembolek ji bo vî tiştî hebû ji we re got hûn bi navê Yilmaz Gunê festîvala xwe dest pê bikin? Rast em vê salê me festîvala xwe pêşkêşî 85 salê Yilmaz Gunê kirin. Vê salê bûye 85 salî me dixwast hunermendekî bînavî, derhenerekî bînavî me dixwast nîşa kira qeweta wî û ev çi kir bona sînema Kurdî. Sînema Kurdî ji wî dest pê kiriye ev be mezin be û me nîşa kir fîlma Yol dih ser ve opening vekirinê û prodûserê vê filmê Donat Koç îro amade bû hatibû mêvanê me û paşê Donat Koç derketibû ser press konferansa me û se jî ser vekirinê.
اف مرة قلت بس هالماز جوني بس فيلم بي وفيلم يول اف تشيكر فول فيرشن بله ve full version جربتشي تشابريمير نشاط كان برا روسيا. بله قولي زرجبو خلاتي هم بدن هنرمندا هروي خلاتن وقت نشانی به جوانار یانجی خلاتن ام بیجن پرجی له هنه پشگریا آبوری جبو در هنرا هنرمندا هي و چابن خلاته و من تفكرن ل فيستيفال نوية صالة دودا در باز دبا ماجي خاص ام نقربون بدا جالك زيادة پره ما ام فكرين $1000 ما ام بدن سامين كومبيتيشن يا بيست بلغا فيلم امي 1000 بدن يا كورتا فيلم جي بنسل بدن بله برسكدني لسر آستا سینما کردینها اف 2 سال هند خبتن تچاواد بینه پیشکتن د سینما کردی ده هگرم ناولی بکن هی تدبینه فیلمی باشتین بردسته و خباتین باشتین کرن لسر سینما کردی از فکرم چه ام دبینن در هنر کرد بیجت وانا قطنه بنا بیکی چه کس کاری کاری نده وانا و کرد فیلم سینما کردی ده هی گلگه نه حقا چه فیلم دریش و ام وانا فهم دکن لی کوالیتا کرد فیلم گلگ باشه کرد فیلم جی گلگ زحمت بکشینن مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه هون گره فکر فیلم تکنه از فکرم چه زحمته نه چه فیلم دریش ملی کنگ فیلم دریش تکشینه کاری گلک فکر تکیه و وعده جی هی نشاکه سوژه فیلمی لی فیلم کردستانه لی از فکرم چه بونا سینما کردی گلکی علی کاری هبه وکی در هنری ما بکاربن در هنری جهات بکاربن فیلم دریش بکشینه آستنگی چنج فستیوالیره نهامه بهیست یعنی بری چند میوان نکاریون بهاتانا بشتار ببن آستنگی جوان درکتن وکی دنیجی پیدا کرنا سینما و خوندنا میوانا جوار آستنگی چنه آستنگی و تویگو یعنی زور و زحمتی وجی هندناو جواکا وده هون هندکن لویده و هون خوازن گو با اوایه کی برفره الفستیوالا لدارخینه راسته ما غازي وان سي در هنر قرن چیکت وان فیلمات چیکتن کمپیتیشن اللي مخابن چند در هنر اوروبا نقاربون بهاتنا بنا ویراوشی چاخت دنیا ده هيا و در هنر باشوری جن قاربون بهاتنا جبو ویزه ام هیوی دار بون چه ویزه به چکرن اللي مخابن چه نبود ایران 2017 کیت لیست ولات چه ایزناد وکی ویزه چکن جبو روجنتی چاوا پشگیری ببه دنارینا تدج فستیوال آوره یعنی ام بیجن ری آلیکاریه جبو گو فستیوال سرنگی خوب سکنه و کار به خوب ده پیش تایبتی جیل ولاتا کی ام بیجن وک روسیا ولاتا کی جی خو گرتیه و هند خوازن لوی ده جیروله کی بلیزن پرانیا خباتن سینما کردی ل اوروپا نه لبلی هند خوازن بشکی وکن ل روسیا چه لازم جبو دنارینا تد چاوا کار فستیوال خو آوا بک ول پیش کبه ام کتنا لیستا فستیوال نمنتری و ساله و وزارت چندی روسیه انا همورا نادر نه همو فستیوال دکرنه لیسته و نه همو فستیوال کی کته لیسته انا علی کاری بدن باشه 3-4 ساله انا کارن انا هکی بگین چه فستیوال قوی ده مزن ده فستیوال خلاطه ده و فستیوال گلک تماشاوان ته فستیوالا دنیر فیلما هینگه امنا تمام دنیرن کنترل دکن و بلکه باش ور 4 ساله سن بلکه 5 سال نزم 3 سال 5 سال امنا کارن علی کاری بدن جبو پلانت یعنی جی پلانی و جبر گوتری و برای فستیوالی بگشتی یعنی هفکاری تجی گو علی کاریات کن چه پلان هنه جبو روزتین تشتک هی جبو ام بیجن فستیوال
بهتر لپیش کوي بهتر بین اسکرین جی دناو ام بیجن ناونت آستانا ناونتوی دیجی و آستا کردی دیجی اچت قرن بيجم بيشي كان ما انكاتبون ليستي ما خاص فيستيفال بين شروج دار باسكتنا باشي جوي رافشي كان سينما كومباني اوروبي امريكي وزرار دركاتن ما فكري ما خب خرابات شي الشانسه بكي ام قرن نشا سينما كردي نشا برا ملاتي براكن تماشواني براكن وما شبينش روجا كرن بانزده روش بينش روش مداني بونا ميواني ما وروجا بينجا امي خلاطة بدن ام و داروشي امي دي سجاري كي نشاط كومبيتيشن بروغراما و نشاط بانوراما و سري بيته بله اون ريبيت گلک سپاس سرکفتنی جوار دخوازم فستیوالا گوجی خو بگرد ناو سینما کردی دی یا ناو نتوی جی و ببه پشتک جبو هنر سینما یا کردی گلک سپاس گلیزر گردنزری ریوبرا فستیوالا موسکو یا فیلمین کردی هر شاد به يا لك سباس هابن